Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ag Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tay kunada nga ruden, kanayon nga adda iti udi ti babawi. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Grace, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya mo tanday ta asuot mo, Grace. Nagbasit ka lang nga roden, agsuot ka pa'y laang itibitin na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanya. Awan na saya at amakita yu kanya. Bagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaungat tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak pay amangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kini Manang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken napudaw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marit na day ta nga ibagbagayo, mama. Awan lakad, dilawendak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Iso nga rod ga ibagbagak, ta concern nakan ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno napintas akitaan. Apay anapulot man ng tiulom asimbang takte. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amumon ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalang mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti formana. Ngam iti si kang anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyawan na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanya. Ni Manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, si kalaan ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naartilaan ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanakan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa dino ti papanam. At daatendaran mi akasal. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam. Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akasta ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas namin ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di napintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin iti balay ni titam ganda ako nam. Siyak laangan tor urayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan? Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo? Apay manan Manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Jay kumamat naragsak amaris ti insuot mo Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan na ka di manan Manang Irene. Sa anak nga ruden asumurot, da kayo latakin ni maman ti mapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adtoy ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din ta napanunot yung inggatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrakan iti kwartom. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan ti mapan. Nasair ka ka di manen? Pasensyakan no kasya ti panagsasaw ka. Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkagsukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna.
Kayat mo ka di agumurakan ka, ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan na laadak! Ay na, ading ko. Asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan mo't imbagbagak Alahos ton dahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo ang maladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gapo kijay. Ngamim mo na ako na nagawin. Apay mat, Kasano, sa anak mo't lang ang mapanpansin ijay. Dalang mo't mamakan manang ay rin ti panpansinan da. ama nga no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka pampansinan, tisikat imang pansin kadakwada. Imposible matas anda ka pansinan. No pansinam ida. Apay nga nakastoyak roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagamat ba? Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napugot ka. Angam saan ka nalaad? Apay nga asa anak mo't ngayon malakin ni mama anapo daw kung natayag. Na, ta questionam ka dit imparabor kan kati apo? Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak nagpaiso. Ngam kastoyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tana kasaganan ti taraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day tati addaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kijay. Kat awan mo't mang panpansin kanyak. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao ka mo't kadagiti kakabagyan. Saan taada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan! Gaputa mabayina! Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas! Dahi talatan ti kanayon nga ibagbagaan ba? Asino nga minti mangibagbagaan na lahat ka? Dagijay tupay da duma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mangibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo! Kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak! Awan ibagbaga mi analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatap. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak ka kanayon ti kamali! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace. Jack amon no kasano nga ipakaawat ken katikayat ko ang mapasamak. Nutong pala maamin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo, tasaan mo akayat ti masuruan, ay addakan ka dayta. Hello? Ubay ka ko matitibanay. Saan nagamakaangas? Itaray na ki Diyos. Kital. Naira na anagawit. Ikatulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan dak tita. Tarasam ko ma, anak ko. Wan, mama. Umayakon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya nga mi tinapasama kaya? Saan ka no ang makangas ni mama? Awan ka di ti kaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y tagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrod ta adagos, tas ikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo po man ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun kayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan na ni Manang Irene. Ang mga tan ni Manang Irene tinapasama kin ni mama. Tinasayaan. Awagak ni Manang Irene. Manang Irene! Oh, abay nga mawag ka, Grace. Ni mama, anda dito ospital. Anya? Abay, anya tinapasama? Imawag kanya, saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamatlaan. Sige manang, dumngag ka tayo baga.
Aging gaita. Awan pa'y puot ni mama. Manang. Diyos ko. At dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang. Makunkonsensya. Tanag sinungbat kami lang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararag talaangan. Asapay la kumata malasatan ni mama daytoy. Oh, apa pinanawam ni mama iti ospital? Ada ni Manang Irene. Agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa ang nakapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Diyak nga rod mo. Katipag sidawak. Apay asyak tinawagan na. Idintuan ni Manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amangan no atap mulaan. Ngam ti kinagpayso na. Si kati kay kayat ni mama. Day tamat ti bagbaga na kanya. Siyak ka no ti kay kayat na. Kasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asi kati nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuri-pura nak nga rod. Hello, Manang. Grace, umay ka dito ospital. Awanin ni mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, Manang. Orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin si katinawagan ni mama. Nagnagang ti boses na. Iti mamudyagon daway. Manang Irene. Ibagbaga masyak ti kay kayang ni mama. Gamambok. Mas ipatpatig na ka ni mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsaritaan tayo ti dayta? Orayan nagdita ta umaya kon. Mama. Pagawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Saranta matay day. Ito lang ang maameris ko, dibitot ko. Talaga gaya mga dasakit. Itatawan kayo. Ano, magana ko ma. Ipatpatag kayo, nay mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta kada kayo. Sorry, mama. Grace, bakit? Gusto ko man ti panagsangsangit mo. Ang mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turog mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni mama. Iti mauding daw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Iso amaturog ka kuma. Tapno saan kang agsakit? No adda ita ni mama dito. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdumngag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak nga ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni mama. Yak ni namnama, Manang. Ngarig na siyak tinagtawid iti amin asan ni ko ni mama. Dita ang mapanagnagam. Asika ti paborito ni mama. Okay ka dilaan kan ka, Manang. Saan nagsakit tinakam mo? Okay lang kanya, Grace. Gaputa desisyon ni mama dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para mo't lang iti anak mo dayta. Gaputa jakmot nga rod na ipaayan iti apo ni mama. Jak yung pakarot. Nga ipatpatag nakgayam ni mama.
Numabalin la kumapagsublik ti alda ko kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni mama. Naladawon ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot matam ti impatawid ni mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti inbagbagana. Aging ka ita, agbababawyak, tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pamatag ko iti daydi mama. Ikarkarigatak lata na balbaliwan dagiti ugalik adi na kayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak. Ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo ken ni pagayam Hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawonak iti 25. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data a picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagnisid ni Hana dita? San nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jak mamati. Apaya saan ka amamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami kan ni Hana. Oy, nangagot ipagsarsaritaan nyo Daytoy man ang babaita. Saan kid din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagang man kan kuana tinagan na? Ni Jasper. Ay, kunaktumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayam dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man na ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kastati kayat na apat dyan. Hoy, sa anak apaabak. Tamok nga adda boyfriend mo. Kat ay gwapo. Day talakit din, di pakiap-apaamon. Hoy, sa anak ang makiap-apaan niya. Ibagbagak laang tipudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasano mat ngamin? Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumanga iti mangayat ken kuana. Oh, sweetheart. Wait. Apay akas taon iti panang mingming mo kanyak. Adda ka dirugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakis ka di? May mayat manin
Mas dawag laan. No apay ang nagadudita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matenkan ka. Asaan a kinapintas tikit kita iti babae ngay nakayatan. Di ugali tinapatag kanyak. Oo, ang gayam. Kan may sa para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanen ti sabaling ay nakayatan. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. Intex ko matkan ka nga taak di ti restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga mawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Ada magkasarsarita na. Kayat mo asawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino di kasarsarita na. Nagbayag na kang sarsarita. Ay, kating kaayabanan Ibagam, orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Dapat aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo ang nagsarita. Ay, jay barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanak pa time in. Sure. Ay, taman pa anak kaisom na siya babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Ay, awan lat amo ko nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay simbang patak. Uray siyak, inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, sa anak asimbong bata, taamok a plastic day ta a babae. Saan ka di abawal ti cellphone no madama ti trabaho? Ket muan talaga mat abawal. Apay nga ron nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day tangarod ka ti karkar na. Nabigsan ka di iti bossing. Ay, kaanom nga awisan ni Jasper dito ay tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kwa na Paumayo mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta a babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message dita cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Ano saan? I-off kon. Tapno saan kan ngagreklamo. Asino nga min aya day ta ka-chat-chat mo? Awan, barkadak lang day jay. Embes ko mga aginjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag ngagpaisan niya. Nagmayat dito yung park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay nakto dagasan iti trabaho intun pikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mati oras ti pa nag-aawid mi. Huwag na. Dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamat. Umapal kunakuma. Si Kamat nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidak man laangan ti bagbagam. Kat mo na. Tauray siya. Kaya't kumat ang makita iti personal ti boyfriend mo Wan anya. Picture laang ti nakakitaam kan kuana. Ay, jak man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Isudaytan. Ay na, guwapo talaga. Iso daytan. Asit kanta. Jasper,
Nasaya at adakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyakmat ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay nakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam amo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Anya ti mapaspasamak ditoy. Sige. Mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanya. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wene, basol ko. Ay, bagak nga mintibuan nagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyang pagarok nga i-chat na. Iso ga ayam di ka chat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic a babae. Wan. Mapagsisilpo kong dagiti paspasamak. Ay, basol ko. Siya tumot ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaan. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakder nanang. Idi pa'y ngamin nga ibagbagaken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik na muntirigat na, taaddan varicose veins mo. Mon nga ron. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutak pa'y Nagadaw ti mabalin mo apag-eskwelaan dito lugar tayo. Di mo ko na nga agbakbakat kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita, ata ubing kapay. Gaminton bakat kan. Apay, agtak-takder kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. nanang. Iso nga agpanurot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero a department store, tinapasamak e dinaminsan nga aldaw. Anya? Iso matlagayam akita-kita handak dagiti daduma a sales lady. Kat amuklatan, aday a Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day chay ang babae. Amok nga uray siya, kat perper dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, iso pampanunutek. Agresign naklangan. Agresign kan? Kat na. Apay pay lang agbayagat ditoy. Kat puro mat toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Hoy, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano nga agadal. Ngam plano nga agipatakder iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan anaimbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Amang namakadlaw dagiti bossing ta. Katmaan ano ko ma. Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kayat na ni Jessica nga mitisyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat adyak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta a rason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken atulungan dakiti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted dakpay ngamin ita. Kasano ang broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali.
Ay, idi payla ang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan day dya lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabaho mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo akadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y ko mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko dahil ito'y pagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawon ang nagtrabaho ta dito eh. Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga tama ng tibagana? Apa yan nag-resign kayo? Agiskwela kami. Gapugan ka? Toxic ka nga min. Anya? Bay amon, mapantan. Uy, di naklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakamot nga ibagbagam? Ay, damagang pailaeng. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahatamon? Joan, husto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunak no asino ti adda dito sa alas. Si kamot gayam hana. Rabiin, apay asaan ka pa'y maturog. Agin inkodak pay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot tenggang puyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak na imbag. Sayang no ti kwarta, agas gastosan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka. Nasken alapasam ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, Hana. Dandanin ti graduation mo. Siya to ti mang make up kan ka, Mabalin ka di saan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ayun gaya. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartek sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan mo tandama ko kan ko, ana. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat di tang agar-aram kan ka. Ngam, jak agapura ang makiayan-ayat. Agornongak pa iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga innapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastre kak adagos iti trabaho iti dakkel a kumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya ti nagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met ta imadayo ka, ta iti dayta nga inaramid mo, swerte ti simmang bayken ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayunen ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailing nga di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa kabulsak sipod na yanakak. Amok nga adon dagiti nang ipatulod iti pakasaritaan da akas kanyak iti kasasaan. Ngem kayat kumamad nga ibingla iti pakasaritaak baran makaibati iti adal. Bueno papagayam, hintay dinggen ti pakasaritaan ni Hazel. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ni, adda ka pa'y maglagayam dito'y salas ngagtugtugaw anak ko. Apay, saan ka kadipay ang makaturog? Sa anak pa yung makaturturog, nanang. Isang magtugtugawak pa'y laeng. Nanang, kayat ko kumati agadal. Agpapan kanya kanak ko. Kayat ko mat ang makaadal ka. Awan mat maaramidak. Tapno mapadasam ko mamat ti agadal. Kasto kadilatan ti biyag ko. Ti agigyan latan di ti balay. No apay nga mina nagbalinak abulsak. Awan ti akin basol no apay ang nagbalin ka akasta anak ko. Iso apang nga asim. Di mo kumaayayon tabagim. Nalabit nga dantumat lang dumtang anapintas agasat kan ka. Basta di ka agsarday nga umararaw iti apo. Ikarik anak ko. Adda aklat ta dito nga inam. Di kan tupulos baybay. Agyaman ak unay no kasta, nana. Agdalos ka mat dito'y balay si ka, Hazel. Day talagang agtugtugaw ti among nga aramidan. Pasensya kan manang. Jakmat ngamin makita ti dalusak. Isuro nak Anya, ipambar mo mananday ka kinabulsak mo. Ala, tumakdar ka tatulungan nak nga agdalos. Sige manang, tumulong ak nga agdalos. Saan ka kuman nga agong ungat? Kasta imposible mat ano di mo ammo ti agdalos. Kat bulsak ka laang mat. Ala, agdalos ta adu adito'y unag ti balay. Agtrabaho ka mat. Tapno adamot maitulong mo kada kami. Naawatam, Hazel? Wen manang, naawata. Hazel, nasaya ata na danon kang agtugtugaw dito'y paraangan nyo. Oh my God, Sander. Agtugaw ka dito'y abay ko. Naparier dito'y sirok ti kayo. Isa dito'y ti kayat ko apagyanan. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Una, Sabado nga minita. Amok nga awan manan kaduam dito'y balayo. Wen nga rod, friend. Napan nga mindananang kan manang ito'y taltalon. Ngam among ka di. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mat ngamin amok a makatulong kada kami. Di ka mapukawan ni tinamnama, Hazel. Patsik nga dan tulat tati tawa makatulong kada kayo. Basta idaw dawat mo akanayon dayta. Naimbag ka pa'y, Sander. Kanayon apat patib ka rin na. Ngam ni manang laika. Kanayon nga ungtan kan uyawan na. Talaga nga minanatangsit ti kabsat mo. Ala, bay amlatan. Wan, Sander. Maawatak matkiti ti kabsat ko. Kan saan to ngagsakit tinakam ko kan kuana. Adda ka din ni nanang Mau. Awan, uncle. Aday bagayo kan kuana? Awan mat kay day. Hanggang apay. Dito ilata ka din balayo ti ayan Mau. Day tala ka din agtugtugaw ti among maramidan. Tulungam kumamot ni nanang mong agtrabaho. Day talata papakpakan ti amom. Nagsakit mati pa nagsasauyo, uncle. Nay, Jak matulungan ni nanang. Gaputa kastoy ti kasasaad ko. Kayat ko kumangarot ti makaadal.
Ngam awan mo't mabalin ko. Ay, di mong tarigagayan ti makaadal. Gaputakas ta ti kasasad mo. Awan tumo ila serbina. Awan tumo la tinasaya ta masakbayam. Nasakit talaga ti panagsasauyo, Uncle. Na, Nasaysaya at siguro no agawid kayon. No awan mayat nga ibagayo. panya. Anya, kasta timbagbagakan ka ni Uncle Modoro itay imay dito'y balay? Wala nang. Nagsakit ti panagsasauna. Una yan ni Manong Doro. Imbes nga iso ti mangisakit kan ka. Saan mat? Ta iso pa'y ti kang runaan ang manguy-uyaw kan ka. Kat, sakitan tinakam na dagiti na ibaga ni Uncle Doro? Katpudno mat ngamin. Awan maitultulong na kada tayo dito'y balay. Ay nalay ka anak ko. Saan ko mamat akas ta ti panagsasaum ah? Di namat nagayatan ti kasta akasasaad na. Gusto, nanang. Di mo ungtan ni Manang. Saan ko nga ung-ungtahan anak ko? Ibagbagak laang tipod no. Basol mo amin daytoy, Hazel. Huston ko nakmat. Ipatag mo kumatikabsat mulay ka. Pangmaasim ko mamat, anak ko. May ka, Hazel. Mapantag tugaw iti sirok deje akayo. Agyaman kan ka, Zander. Nakasaysaya at kakanyak. Awan anyaman naken ka. Nga uray may saak abulsak. Di nakibain ka dagiti gagayom mo. Gaputag pagayam ta. Kanasayaat kamat kanyak. Amo, Hazel. Nasaok kan ni Papa. Akayat mo ti makaadal. Kini daw ko atulungan na ka. Kit amom. Kaya't nakatulungan ni Papa. Nakababain samat. Ay, uray sa anan. Bay amon day dyan na ibagakken ka. Nasingpot ni Papa, Hazel. Awan rum nga pagbainam. Umanugot ka natulungan na ka. Tapno makaadal ka mat. Ay na. Agyamanak nga rod no bilang matulungan dak. Ay, talaga nagsayaat kayo. Naimbag nga oras mo, Hazel, balasang ko. Kastamat kada kayo, sir. Sige. Sumrek kayo, Iti unag ti pagsaritaan tayo. Agyaman na, balasang ko. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, sir. Adda ka din ni nanang mo? Awan, sir. Sa nabaling nga rod. Sikapay lang ti kasaritak may papaniti gagarak. Ama mo nak, saan ka di? When sir? Da kayo ni Sir Lito nga aman ni Sander. Wen, siya nga rod. Nasawa ngamin kanyak ni Sander, akayat mo ti makaadal. Day tatipod no, sir. Kayat ko launay ti makaadal. Nga uray kasti ti kasasaad ko. May sak a social worker. Kaya't matulungan ka, may papan iti day ta planom. Pudno ka di, sir? Wen, iha. Agadal ka ije bagyo. Marik na kami na talaga akayat mo ti makaadal. Iso atulungan ka. Agyaman ak unay no kasta, sir. Mapadasak matlangan ti agadal. Ikarik, igaad ko ti agadal no bilang makapanak ijay. Ala, ibagam kininanang mo dayta, ha? Ken agsubliak to, takasaritak ti inam. Wen, sir, kat agyaman ak manan. Anya di ko nam, Hazel. Tulungan na kati ama ni Sander ama pan-agadal ijay syudad ti Bagyo? Wen manang laika. Naragsakak. Gaputadamot langan makatulong kanyak. Tapno makaadala. Ay na, Hazel. No apay mo't ngamin nga arapa-apong pailaang ti agadal. Idinto takas talang arudon ti kasasaad mo. No di kakat agraraman Awan mo't dakas na no agadalak, manang. Karbangan ti tunggal tao ti makaadal. Kan maysa, day tangamin ti arapaap ko, idi pay laeng.
Adda kayo matgayam, Uncle. Anya ka diti bagayo? Nadamag ko nga may namapan ka kano agadal ay syudad ti Bagyo. Ngam dahito iti maibagak. Uray mapan ka agadal. Tadi mo metla maragpat dagiti arapaap mo. Unay ka na ya. Sige. Ibagayo latta ti kayat yung nga ibaga, Uncle. Ngam, amok. Maragpat konto dagiti arapaap ko. Babaan iti tulong ti namarswa. Ay na. Lipatan mo day tang arapaap mo. Para parigatem na ti pamilyam. Gapo iti kinaagraraman mo. Ay masurunak. Hazel, anak ko, nakasagana ka din ang mapan ijay syudad ti Bagyo? Nanang. Ay, magagaran akon ang mapan ijay bagyo. Tapno agadal. Sigurado akailiw kanto, anak ko. Italaang amayadayo ka kanya. Agsingsingpot ka ijay, ha? Nanang. Di kay madanagan. Tagsingsingpot ang akanayon. Ikarit. Say-say atak ti agadal. Tapno sana nakababain ka ni Sarlito. Kat agyaman ak unay kada kayo, nanang. Mariknak ti suporta kan panang ipatagyo kanyak. Kay kayat kunti umadayo. Tapno sumardang damutan ang manguyaw kanya. Maawatan ka, anak ko. Kanayon to kung mga agsingsingpot ka ijay. Laglagi pom amin ngayon sursurok kan ka anasaya at akababalin. Wen, nanang. Hazel, naitulod na kan dito school for the blind. Naibilin da kamatan kadagiti teachers kan house parents dito eh. Kasano nga eh, panawan da kan dito eh. Agsubli kami ni jay lugar tayo. Agsingsingpat ka dito eh ha. Wen, sir. Kat agyaman akmanen kada kayo. Kasla saan ka ang mapanawan, anak ko. Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo ijay balay. Uray siya ka, nanang. Sigurado ang maikawa akmat. Hanggang mairwam tayong tumatlaang. Tinapatag ita, kat makaadalak. Husto ni Hazel, kapsat Wilma. Sige nga Rod, Hazel. Ibatid da kan dito eh. Wen, sir. Kat ulitak man ang tiagyaman kada kayo. Ikarik, igaad ko ti agadal. Ala, mangan tayo. Silibraran tayo ti panagturpos ni Hazel iti elementarya. Agyaman kami unay, Sarlito. Gapo kada kayo, iso ang nakagteng ni Hazel nga anak ko iti school for the blind. Winyag paiso, Sarlito. Nodiga po kada kayo. Aday ko mamot anak agdangak dito syudad ti Bagyo. Tapno umay ag eskwela. Pakaragsakak ti tumulong, Hazel. Hazel, itatanalpas ka ni ti elementarya. Anya ti planom? Kaya't mulat ka diti agtuloy nga agadal? Wanyag pa iso, Hazel. Anya ti plano? Naku na dagiti staff iti school. Amabalin mo latta kano ti agadal ijay lugar tayo. Kaya't ko kumati makalpas iti panagadal ko, sir. Ngam, kaya't ko aditi latta syudad ti Bagyo ti pagadalak iti high school. Dakkel ti magastos, anak ko. Nasaysaya at sano ijay laangan lugar tayo ti pangituluyam iti panagadal mo. Ngem no dayta ti planom, awan parikot. Tulungan da kalata, Hazel. Agpaiso, sir? Wen, basta ikarim nga igayad mo ti agadal. Wen, sir, ikarig. Talaga ngamin akayat ko launay ti makalpas iti panagadal ko. Baran sa andak tumatan nga uyawan. Anya ti kunayo, nanang? Ituloy ni Hazel ti agadal iti high school iti syudad ti Bagyo? Wan, lai ka anak ko.
Tulungan lata ka nun ni Sir Lito iti panagadal na. Ay na, talaga nakasaysaya at atao ti amo. Talaga nga agraraman ti kabsat ko, anya. Nakaturpos lang iti elementarya. Tarigagayan na matan ti makapagtuloy. Anya ko mga ti agbalin at trabaho na no bilang laang. Katkasday mo ti kasasaad na. Manang Laika, adun dagiti mabalin ko nga aramidan no kas pangarigan. Mabalin ko matlata ti agbalin a social worker, akas ka ni Sir Lito. Ay, Jack amukan ka, Hazel. Ngam panagkunak. Agsaysayang kalaang iti panawon kan kwarta. No ituloy mo pa ilaang ti agadal. Huston, Laika. Oray mariknak nga awat suportam kanyak, manang. Ituloy ko lata ti agadal. Nang runa, kat adan ni Sir Lito asidadaan at tumulong kanyak. Nalpasan ti klase ta, Hazel. Umay ka. Itulod ka ni ti dormyo a babae. Agyaman na, Alexander. Talaga nakasaysaya at kayo nga gama. Agasam? Imay ka pa yung nagadal iti kolehiyo dito syudad ti Baguio. Tapnadakad kadwag. Kinapudno na. Idi pa'y lang kayat ko ti umay agadal dito eh. Ngam di na pinalubusan ni Papa. Katagyaman na kan ka. Gaputa pinalubusan nak. Kastagayam. Ala nga Rod, itulod na kun ijay dormi. Tapno makapan kamutan ijay dormyo. Kat makaina natamutan. Un Hazel. Katsapay lang ko ma. Taagbaligi ta kadagiti amin nga rapaap ta iti biyag. Idaw-dawat ta dayta iti apo. At tarabayan na ta akanayon. Intuloy mi nga ro tinagadal kini Sunday kat nakaturpos kami nga agpadpada. Ita, mangisursuro ako dito sped center dito lugar mi. Tamanang ko, kastamat ni Uncle Doro, nasayat matan ti panakilangan da kanya. Daytoy man ti kapadasan, ito'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, agyaman ang iti daytoy apakasaritaam. Pinagbalin mo akarit, dagiti pananguyaw da ka. Kan impanagnag mo, asaan alapet ti pakapilawam, tapno nagpatam ti arapaap mo. Ala, itutuloy mo ti agbalin, anasayaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Di pagama nagpailinga, di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagod ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.